Among Mary De Burma, ang Tripura Mothani Wings, TWF, Tripura Women's Federation ni Central General Secretary. Tini tamni bagui Tripura Motha yakadui tini oro BJP ni bala marongkha. Amo yafami simi kisa sagranai. Ang pula IBFT tongani, IBFT ni General Secretary tongani ojawa IWFT ni. Abulia gulo 2021 যখন Tripura Motha আচাই মানে ইয়া গুলো 2022 Tripura Motha no bangalor থাকা Tripura Land ni demand tongani Tripura Land ni demand ni slide thano greater Tripura Land ni demand tai boka hamai ne wansugoi Tripura Motha o yapri shermani Abulia gulo 2023 hai जों contest खालायगा last fight थिनेगो जों fight खालायगा बिसास खालायै Tripura Motha जों fight खालायमाने जरावो last fight नै जों खालायनाय माने नुखा जों Tripura Motha खालायै 42 टा जागावो केन्द्रवो जोनो जोंनि assembly constituency wo जोनो seat दिखा आरो नै बिसिङाव आंबो खरकसा कन्टेस्टेड दंमानि कमलपुर 45 जनरल एरिया वो आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जुनो साका 2024 हाइनो हाइ पार्लियामेंटारि नि जखन इलेक्शन उंफ्रुवो आफ्रुवो बो हाइनो जों कायसा कन्स्टिट्युएन्सियली सल्यूशन नयापनै जों कायसा हाइनो हाइ आरो याप्रे दिखा जों आफ्रुवो हाइनो हाइ जिनि महारानी कृति देवी सिंह महोदयानो जों पद्ममार कावनो जों बुट दिवैनो जों आफ्रुवो हाइनो हाइ एमपी सीट बासारिखा जिनि वाइरे वाइ मुंसानि परे मुंसा जों नुगो ताबुक हाइनो हाइ 2026 जों ताबुक टीटीए एडीसी नि इलेक्शन एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शन चलिवै दंगो डिक्लेयार उंखा ताबुक जों सामंख्लाय दंगो आरो हिंकाय जे चिनी Tripura Motha नि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रुइ दंगो फियाबा जों आ जागावो जों थिक मतो थाङै सामंख्लाय सुबै मैया आं